Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi dan kesengi ulah pelong ke jing keren ke para marwai bat kinang alam ke pertai kan badangnya ke jing alang jok ke COP28 summit ke Dubai. Haswaban sedang jong ke dorbat lang ke parlemen asgin kong ke sorka pedeng kalakhat jing alang ya barok kiseng sain pertai nong ba Delhi menta kesengi man penti kinaya ke jing baik ya renti ke dorbar habaro atli yang dorbar ke parlemen. Ka election commission kala penkenrea ka tarik banyo vote na ka benta ka election sa kayong dorbar ka jala Mizoram na ka lai tarik siya ka south tarik mentau bena. Menteri katanat ki kampo iyang ka sorka pedeng wa Amit Shah ulong baka Viksit Bharat Sankap Yatra ka dai ka jiyaki banyo ka jing tu jong ka jing shania haladi ban penkiu ya ka India na du usnam arja south penyo. Haka jing la kai cricket ka India kala penliam ya ka Australia ka arporan haka jing la kai T20 ka basau balong ha Shahid Veer Narayan Singh International Cricket Stadium Raipur Hindan Kasih.